كيف كاين الفورум من نخدم من ليبرتي عرضنا سيمنسي نروح النج وفي اختنا ندينا افيك ان اونغومون يعني يون الحماس نقان وارافن الزال تو سا سايي اون ا تروفي سميتو لو تيتر يقرز يلها محسوبة داين سبونتيد تشانس سايي سي فيني فو با ريفينير لادسو ناسنا شو التيتر كي دوفا عندما كي نقدر on va montrer ton passeport la carte de résidence نينيش أدنارو je veux être un Algérien comme les autres. ايوا خمنا استاكي اللي كذا وقتاش اسمه محمد سعد. Je me suis retourné vers lui pour voir s'il avait محسوب perçu بلي il y avait quelque chose qui n'allait pas. et مقليد ولا بلي فهمنا صح جاتوري لقا نسمع نمسفهم. ما إلا يتخدم ما أنت ترى ما كي جو فو ابسوليومون إتر ان الجيريان كوم لي زوتر أمزون للسوتور غادي نربيها قلت ربي ما تبغى ما يدفكم l'algérianité alors que l'algérianité c'est elle est en moi mais ماشي ذا سوثرات السوثرة لو بروبليم ما تهضر في لونيتي الجيريان في كلشي الجيريان نخدم أي نخدم au niveau des devoirs سي تموت القبايلي دكي غطاس إذا من يقوزلن غطاس يموتن فلاس في السنات نكسبو ذي يشبه نخدم على السيرفيس ناسيونال رنيغ مام للرابيو سميتو بوين pour 3 mois supplémentaires d'être là en plein soleil et je me demandais d'ailleurs si c'est pas disciplinaire parce que par hasard القبائل كي عندنا يدنا خلينا دونك هذا اللي نخدمها كي نقلق ذي ثواشي واسم مولا ثورا يعني je toujours essayer de donner une image aussi positive que possible للجهة هنا المغرب voilà يعني كذا شي دي صح et puis يتجاوزوا يون الوقت يجي لي جناكي سورتو لهاد السنكارن هذا سنين بون ما يلو داخلو غير مالاش ما نخدم يدو et puis هاد الحالة une chose logique c'est que نازلين منا et j'augure des drames épouvantables نكون حمل غير الموت نحمل غير كيرا ونحمل غير زلني ذمن mais des fois ما كنسينا ما عملي كنت يا bûche sur bûche on essaie de faire une espèce de grande montagne de bois il y a de quoi provoquer dans le ciel de Dieu le plus immense des incendies. العمر نروح سوينا ندير العمر نروح الدنيا أيوا نمشي تشاود عاد في كمتاقيني غصن فابا سيزيك الحلاوة سوينات الصواف العقل قرصت شو يا حبيبي العقل mais après tu te rends compte que les gens en face de qui tu es ماشي ذو نفهم ما كاين تفهم هذاك الشيء. Donc, de la carrière, il y a un الوقت si ça continue comme ça.